Be mak esensyal bamoris no itania aktividade lor-loron sira. La iha be hemu ne bemos no seguro, idane afeta itania saude no causa lakon ekonomia. Husi povu Hong Kong, Sina, no husi doasaun fundasaun GX, be hemu direta agora disponível ona iha munisipiu sa nulu resin hathotu iha Timor-Leste. Usa nanotecnologia avançado, makina sirane se produz bemos gratuita liu husi galon rihun atus hat. Popa liu dolar rihun atus walu ba familia sira, no resultado iha botir plastiku tokontolu nebe menus iha ambiente kadatinan. Lokaliza makina be purificasaun nebe basic liu iha itabot nia fatin.